यहाँबाट मुगलिन 36 किलोमिटर, हेटौडा 77 किलोमिटर, जनकपुर 238 किलोमिटर, इटाहरी 380 किलोमिटर, हेटौडा 40 किलोमिटर। नारायणघाट चितवन नारायणघाटको लागि निस्किएको छु है। हेटौडा बजार आइयो है त। हेटौडा बजार म्यापमा हेर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ जानलाई 3 घन्टा लाग्छ भनिरहेछ म्यापले चाहिँ। 82 किलोमिटर 3 घन्टा भनिरहेछ। हेरौँ है त। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, इट्स मी योर बोय उत्तम। आई होप सबैजना सन्चै अनि आरामै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु। अनि अहिले चाहिँ दिउँसो 1:30 बजे है। म चाहिँ उता नारायणघाट चितवन नारायणघाटको लागि निस्किएको छु है। हेर्दै जाऊँ है त के हुन्छ। अनि सायद पुग्न चाहिँ अब 7-8 बजे पुग्नु पर्ने हो। हेरौँ जाम के कतिको हुन्छ है। जाम भएन भने चाहिँ म 7-8 बजीसम्ममा पुगिसक्छु है त। हेर्दै जाऊँ। ल ठ्याक्क चितवनको नारायणघाट आइपुगेँ है। यहाँबाट मुगलिन 36 किलोमिटर, हेटौडा 77 किलोमिटर, जनकपुर 238 किलोमिटर, इटाहरी 380 किलोमिटर। म हेटौडा 77 किलोमिटर जानुपर्ने हो। अब पहिला गाडी चार्ज गरौँ, बसौँ। गुड मर्निङ फ्रम भरतपुर है। अहिले चाहिँ बिहानको 5:30 भयो है। अनि म चाहिँ ठ्याक्कै भरतपुरमा छु। भरतपुरको यो बस पार्क रहेछ। बस पार्कसँगै छु है त। बस पार्कसँगै एउटा होटेलमा बसिरहेको थिएँ। अब यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै निस्किनुपर्ने हुन्छ। के भन्छ चितवनको भरतपुरमा है त। यहाँ बिस्तारै निस्किँदैछु। हेर्दै जाऊँ है त के हुन्छ। सर र फ्रेस भयो है। हिजो बेलुका आएर बसेर अब निस्केँ त। ल गाडीमा चाहिँ 98% जान्छ। ठ्याक्क यो चाहिँ चितवन भरतपुरको बस पार्क रहेछ है। बस पार्कबाट सर्लक्क म निस्किसकेको छु है त। हेर्दै जाऊँ हाम्रै बस पार्क। यहीँ चाहिँ गाडी चार्ज गरेर अनि यता होटेलमा बसेको थिएँ हिजो बेलुकामा। अब चाहिँ सर निस्किसकेको छु है त। हेटौडा 40 किलोमिटर। ल हेटौडा बजार आइपुग्यो है त। हेटौडा बजार अब यहाँबाट काठमाडौँ चाहिँ 80 किलोमिटर छ। ल म चाहिँ ठ्याक्कै हेटौडा बजार आइपुगेँ है। अनि अहिले चाहिँ 7:30 भयो। यहाँबाट चाहिँ अब झन्डै 80 किलोमिटर होला लगभग। अनि 72% छ गाडीमा चार्ज। कस्तो बढी आएको के बाहिरको साउन्डै। ल सल्लकै हेटौडा बजारबाट अब बिस्तारै निस्किँदैछु है त। अब एउटा स्न्याप पठाइहालौँ। त्यसपछि हेर्दै जाऊँ है त। त्यही हो दसैँ लागेको छ। अनि निन्द्रा पुग्यो जे भयो नि। सुत्यो आनन्दले सुतेर हिँडेको छु। ल अब 7:30 भयो। हेरौँ है त कति टाइम लाग्ला। म्यापमा हेर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ जानलाई 3 घन्टा लाग्छ भनिरहेछ म्यापले चाहिँ। 82 किलोमिटर 3 घन्टा भनिरहेछ। हेरौँ है त। दिल उदास है तो बात कर लेना, दिल चाहे तो मुलाकात कर लेना, हम रहते हैं आपके दिल में, वक्त मिले तो तलाश कर लेना। अझै यता भीमफेदी आइपुग्यो है। भीमफेदीको उकालो सुरु भयो अब यहाँबाट। अब यहाँबाट काठमाडौँ 59 किलोमिटर देखाइरह। 2 घन्टा 16 मिनट। अब चाहिँ टर्निङ है त। ल कुलेखानीको पुल आइपुग्यो है त। माथिबाट छ ड्याम। ल फर्किङ आइपुग्यो है त। फर्किङ दक्षिणकाली। ल अहिले चाहिँ 10:22 गयो है। अनि म बल्खु आइपुगिसकेँ है त। यात्रा यस्तै भयो है। हेरेर जाऊँ। खासै कस्तो ओट्स फुटेर ठिक छ। ल दसैँ लागेको छ सबैलाई। ह्याप्पी दसैँ। ह्याप्पी दसैँ टु अल। अनि अब आजलाई यति नै।
के कसो लाग्छ भिडियोहरू हेरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिउँ अनि अब चाँडै नै अर्को नयाँ भ्लगमा भेटौँला त्यतिन्जेलको लागि बाई बाई सी यू सोन अन नेक्स्ट भ्लग